Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta hi kha hi lula hi album ya Dr Joe Shirimani ya 2021 leyi nga thyiwa Shirimani O'Clock. Ya so ka siku ra ti 13 December hi fika hi vona Dr Joe Shirimani va posta tracklist ya vona ka official page ra vona, of course tanihileswi mi swi vonaka kwalano. And then loko se hi langutisa la hi fike hi vona ku track number 1 very i hola leyi nga ku trending already because Dr Joe Shirimani a va humese short clip leyi swi nga twala ku i hit strong, hayi swo huwa. Na yona yi look bend swinene, ho vona ku tshemba ku album yi ta yi tiyini. Then number 2 very Maronza featuring Mathandani. And then track number 3 very Spiring featuring Brestthorn. Shirimani ya sure ku leyi ta va yi na rap obviously ku ni Brestthorn munhu loyi a rapaku, so sure ku hi ta hi expecta some rap here. Then track number 4 very Shirimani O'Clock featuring Ntsako Shirimani. Sure ku dahaba hi yona yena futhi ku nga title track leyi. And a hi sure hundla ku Ntsako Shirimani xi blind ku yimbelela, and sure da xa ha ri ntsanana. A na vona ku tshemba ku xi ta hetelela xi ve one of the biggest female artists out there. As long as nga xi pfaleli Dr Joe Shirimani lexi loko xi tshika xi huma xi yimbelela she's very very talented. Then track number 5 very Pakayipa. Then track number 6 Hakela featuring Psychology. Leyi look trending hi tindlela to hambanahambana ku i mani a fikene a hakela ma vona ya la u nga tlhela ku khumbiwa na vona very solo nukeri ku fika a hakela mali ya ti-CD. Van'wani va khumba yin'wana ya ti-artist a na ku yi khumba sweswi ku mi nga ta tlhela ku ni hlohletela beef. Then track number 7 very Some More. Well, obviously considering ku ka album leyi nga hindza lani endleni a ni vhumbe swona loko ni fika ni vhumba hi rito ra xilungu swa ku na laha ni nga vula ku hi ta hi kha hi hleketela ku ta ku ri na some words nyana ya xilungu nyana ka this song. Then track number 8 nakona very Romantic. Obviously ya marhandzu. We always expect this from Dr Joe Shirimani. Loko se hi endla very recorded at Shirimani Studios, engineered by Mambawulele Prince Rangani, Dr Joe Shirimani. Keyboards by Mambawulele Prince Rangani and Dr Joe Shirimani. Lead guitar by Stanley Monaheng. Kumbe no tsipota a ni tshama ni vona ku tsale ku na lead guitar mos ka Dr Joe Shirimani albums. I think this is new na. Mi nga ni pfuna guys, but I think this is new. A ni tshama ni vona ku tsale ku lead guitar ka tinsimu ta Dr Joe Shirimani. Sure ku na guitar ni kambe lead guitar yi leyi ta va Dr Joe va Dr Shirimani Thomas Chauke leyi rhanga yo ku va ku ri yona liya. So sure ku ta hi kha hi expecta na yona. Then va ku mixed and mastered by Dr Joe Shirimani. Then very produced by Dr Joe Shirimani Prince Rangani and Mambawulele. Composed by Dr Joe Shirimani Prince Rangani, Mambawulele, DR Khongwane, Stanley Monaheng and Tim Shirimani. And then vona ku tsaliwe wena era la ka Prince Rangani under composed by Antuku Shutenjana ka official thing yo tsandzisa ku langutisa ku endle swihoxo swin'wana mara ka cover. Then va ku featuring Ntsako Shirimani, Brestthorn Shirimani, Psychology and Mathandani. Backing vocalist Mathandani, Ntsako Shirimani, Dlanyoka, Prince Rangani, very Vilavila, Stanley Monaheng, Psychology and KK Shirimani. Released and marketed by Tim Shirimani and Siyani Records. Distributed by Tim Shirimani. So sweswo hi leswi hi nga tshamisa swona. And then the cover sasekeni sweswo ma blind lembe leri a ndzi vona ku na ti-errors at all. Loko hi langutisa front, as you can see there, yi ndliwe kahle hi ta ku complain va tirheni va sala va nga ndla this design yi kahle. And then loko hi tlhe ya languta na leya tracklist leyi yona yi kahle ne yi grand. Loko tsariwini le handle hansi ku design ma very sleek design by Trust hi yena nga endla yi kahle. And then tsakisa na hi clock leyi nga tlhe yi cheriwa la ka background ka tracklist. That's attention to detail. Loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.
la